E toi au whalo whātu le pa i o le au whaafonga le nei fwoi whaopoponga o Tala fau mai Sāmoa. Wa lena o le motu i upolu o lo a nga i e fesoa soania le ka le sia Yesu Keriso le au pa i o aso ngatai o a o nga whapia fwoi le soi fua maloloina au le ua o antu le motu tele sa la whai ma ua whamanu i nai nisi o a fio anga o le tu malo pa lota vaisi ngana numero lua i a fio anga o papa sa taua mwhanga sa. O le fionga i le minister soi fua maloloina ba lasi lua pitu whanua ta fitu sele o yele na whaafteia le fua i le ka le sia. O tātou poloketi tāne vai, e a ma le selau ma le ono tāne vai, na fua ina i le ka le sia mamona. O se vai ngā kupe wha selau tous fulu afe, ma o tuku Tala, na tau au ina i le ka le sia. O le lato me alofa lea, au wā le tātou i tu malo. Whātasi ai ma le tātou vai ngā tupe le tātou fon whawai po le miliona, se lau fitsul walu afe, i le umaina o tātou tangi, whātasi ai ma le wha lavaina o le fioswania le kalsia. Lea ua tula i mai ai tātou tāne vai, e ova le lua se lau man tupu lea sa wha sosoa, a mata mai lava i papa, se ia pa ia whangasa, i le alofa ma le mea alofa ua tātou i nei. O ala lava o whainga mea, e o lava o na su maile kalesia, o lewa o na umal tātou proketi, e tau lava o na iaitu langa lo ia, su maile kalesia, ina ia mawhai, o na tau au ina lo ia, e tātou proketi. O lea fo ina o fo maile kalesia, le whapopo ina o tane moe lua, ta i se lau, ta i sulu afe tane, le tele o le vai, sulu afe lika, il tātou whaleaonga, ia mal whaleaonga i papa. Le fionga le whaipule o le tu malo, le fionga wālasi lua pito whanua tāwhito sele. O lo te ena ume le fionga le whaipule o le tu malo a ana lofi numero mua, le tō whawheso lai a pulu tusi uputu inga mala. Tō langa ia wangi ngai lunga o penga te wha ilangi, e uido o wha maonia mai le sui o le nuu, wa maali lia te pa au maai ngā le tu malo, le tua leo to e tafi e se ma le fio anga. Wha lia sui o le nuu, wa le au sia le fionga le whaipule tu unga o le poloketi o le miliona tā la, tu langan whata oto mawhina ngalo i ele tu malo, ai ese le tu langa le ua tula i mai, au le wanga i fo na wha mai a le tausanga muli o le no fo inga e iele nei poloketi. O le whaasa langa na tu inatu e le nuu, e limas furuafe tā la le tupe e te tau na ia te tongi natu, malana sala i le ofisa o le fonu whaavae e lua se furuafe tā la. Whai loe le sui o le fioanga, o le limas furuafe tā la sa teu whaafai ngā ruenga le tu malo, e toe a siatu ua mai a ona tala i tua. Mai o lo tua i ai le whaipule malana komiti, a to ai mai siati na e na seini e le malilienga, e le vale ma le matanga luenga o puna o whale nātura ma le sio manga, wa lewa na tāo fia o na ua le au sia ai ai ngole polo kalame. Ma ua wha mawina i fo i le a fio anga o whale a siu i le lisi, e nisi o a fio anga o oni tu malo, wa le manino le whaonga i no se leni o le lato polo ke ti miliona tā la. O le ua amata whaanga solo le whaamsinonga, leilo i longa o le tālo sanga le tuangai, e whesiringi ai se wha malamlamanga mai le wha amsinonga, e ala ili whatino ina le fionga le whongwhetalai o le mota, papa li o ta euma se pau, o le tula fono po le wha vae o le lua vae tolu e pasi ai ni mata opu, e fola sia le fono usu a le pāle mene. O le whaongai no le lua vae tolu lea na pasi ai te unga o le wha vae lua whelua sifuma le lima, na toe te wei vahenga o le tula fono o le wha amsinonga o whanua maswafa, le na pasi e le tau sanga lua whelua se fulu. O le tua ngai o lo tu la i e se li lo ia mai New Zealand, wha pia foi ma whai malo ma tu mua Matthew le misio, a toi ma fui maono se fo ainu. Ai, o le tu o le fionga le fong vitalai, o lo i e foi se tasi o lo ia mai New Zealand, wha te sei ma tolu papa Heather la tu. Wha te sei la ma le tu o le lo ia sili, o lo o la fi nauto o lua mai ai, ma Christopher Francis Finlayson. O le vaenga lima se fulma le valu pui lua o le tula fono whaavae,
o lo uia tu wai se finau o le tuangai i le whaamasinonga e sana whaamalamanga i le anga waa i le whonwhatarai pa lota. Pe a whai e manu malo le finau o le tuangai i le whaamasinonga le mata opule nei o la tuina tu e loma se tārusanga alo ia le tuangai e solo ia i teu ngō tūla whono o le lua hawhirua se fulma lima le an a mata ngā lulu e le pāle mene ai ule mwhai ona whai wina. Wa a mata ngā lulu e nei se komite to iwa o na sui e ilo pepa whaatumu matusi tālusanga na tuina tu le mamalu o aingo le atunu pa pe foi pisi nisi manisi o a onga ono ni masini aru le tise sa wha le ngaina mai il wha le tono le tise pe o na sil fie le atunu. Ma ua whaangatai foi male awa no le sa tuina atu i le lau telo le atunu e tuina mai e ia pepa whaatumu. O le komite to iwa leo le awa ai ia tālusanga uma e fua lunga le whaamao ninga o mau wa tuina mai ia pepa whaatumu. O tala i o le ni aso mariwi telo le tātou atunu whasoi fuia.